Itu nagurik sulung samons karbeng long ahin pen rata tengno aja kalam itu tapek lagi ninghando kasi pinian itu terang ketan ajit potum ajit itu bantar kita lasi itu pini nagurik sulung samons ahin pen kaningji ponji lahai alam anu bangke rat apan mante rat atum hoi si nilitum pada kerangkeng mo kebali. Nasi nilitum pini kerangke tumapan kepa alam the mane rat atum pan kapacini kantung di alam the bangke lapgelot jet doboka tu Lahorizan National Highway 29 Lapen Dimapur bypass National Highway 36 39 ke klaim ke dam aku taksi ni itu ahim pen tekan ke than kapacini ji ralapan ningkang pomdo nasi ni itu ke pha nasi ke jengsi ke lapelo National Highway 29 jitu Bharat Mala Luri Jojana pu pen ke wang ralapan kapanong National Highway widening 4 lane krong pli atual kapit heji puamen pen kewang asi lasong bom jor left teron in the 29 National Highway packet 6 along ke podun kerudun jor left teron manjadu along alam ki lapu helo je haladak arong asor jor left teron arong asor aku pen ke do pot bo mahut penta rong kikim cheng hut penta tuar chekoi not along isi of kacupan reng aku khuri haladak do lapen aku penta ratumsi so of chu jong bo lapu sondo haladak lasi latung community fishery ta aku hiti ta kacesek do porlo lasi rong asor pina latum dokhol pensitame pene pota hai hui arona teng pen bangke ke klem tong kontek ke jarlo nasi alang itu der klui pensitame rong asor kadok kabe ting rumpen community fishery hoi amen pen pota cikuri dam nang komali tu dak revenue office mane sarkul office bangsi latum bor ilo setame halabang soabut alang itu mane jorlet terona rong asor kacini ponke labuelo je komade abangku jirsong terang komen ake sar amen puding terang alang limensi laso pukuri ke pota cikuri det usi lasi alang itu laso putak penan tingki je tampen junce det api nilitu jasemen pen rat akam ke klempi aprang pen da klempi bom laso pensi alang itu pen cetong si alang itu nom cetong si tingki cetan si pene ketekan akam malam cerap nak si nilitu malong wang apen nilitu halasut kacerap dum kek akam malam ke lapelo je jorlet terom na rong asor kadu kawe ara cilang si laso apota kacilong ji aphan mate aron ateng pen inside pen ahokmek abisar ke long ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member in Charge Revenue Halang Lipam Panongsi 6 November 2021 Arni isi Tok Jirpen Romasor Lupidam Halasur Lupidam de pen EM apa Executive Member lake halasur Arpu Gedoke Omor Sing Tiso lapen isi ning karong mimelam lapela alang nisi aku non pucota asu arku ke celong lo nasi lahelo nasi nile tung ngepek lang nang kok bangke lapelo joint secretary kala pan alang ni nang tok dulo tok era phi mondo latung kadu kawe addi maklong damsi sarve dam lo addi maklong lang dam lo asu aphi ke dak report nang pilo je asu report na tengpen dak bisar nang ko kusi dak pilo setame asu aphi iya melong stame abatai ke dam stame alang li apor kabe jok lone kam kacing khan lone ba kopia por athel lone 21
2021 pen pinian ta laswa akama bangke je abisar long le delo je kicok kumalone kicok ci kumalone sitame laswa kang sai pinian ta abidet la asi niletung ki pugang tungi kala pelo je Karbenglo Autonomous Council Revenue in Charge Omor Sing Tiso alangli kopia ki sungsi laswa pot bisar tha konta puhai hedet ma avar sai pia hedet ma ladak nilitun nagurik suriksa monsta lapen hadak aro wasorta kamagu klongsi dokong lapen laso putak roma sorsta me haladak press mita ki dulu ki damta lake ilitum kadu irat tak cinilu asin ilitum piniani nang litum hoi pen kacuning riji kang tung ya thelap alam thelap melo majok le laso kam ki klem aja kong bang dusita abisar bang jorlet teron arong asor radapan abisar ahopet abisar piserak na ko lapen along le tame alang le tumpan kaya teng rangkum katutuk hol along le la ko dai na ko isi kapaciti yang tulo Karbenglo Autonomous Council IEM Omor Sing Tiso panda kapaciti yang tulo lapen kala Competent Authority of Land Acquisition kala Joint Secretary in charge revenue alang lipan tame nilitum pini lasu al ferem ke hin pen tum pacini tu je prap jin pen abisar bang pinang ko jorlem teron arong asor rada lalu lapen aku lapuson dakak jinglit pekoi pekai ke chokji ko bang iltum pudam de ke tong thek lapuson dola National Highway 29 packet 6 amlukhi abojara long Longsing Bay, Karlitang Longsing Bay, pu abang pu ahem ta lakrong clear tuan kroy pon pu masih berendan ke pon piden lo setame isi ning oi meme ning duk meme lang lo pelo je hala solong le ahem pia bangke la ke parlu pon pe pomat haso amnam bangke alang le tu pi pedel ala soal nama kan pipe delo, asi adimak long kelang dapat teng ditum kelong lapoi lo pipe delo, hala aberandasi icon lo tangkap. Lasi isi interesting, ile tu magumebe, laso along sing be, I have arrived in dampen halada 200 meter baru ini amitar so secet amloki Sports Association kudu. Tak hala bangke dak along amen dun compensation land acquisition a compensation lo amen dun ko jala tungke la dak long clear lo puri dulu ko son sila tuara rai long bang hempi a pipe am pipe si pon pesi hala 200 meter ka hello ko son si gipidan lo lasi la hello long sing be along le dak nomor 84 lapen patan nomor periodic patan nomor 36 lapen land area along le kidu 0.0235 lake Longsing Bay Kalitang Longsing Bay along le kidu tak don male tu jirpo tu haratu ahem berenda yang si pondrin lo puta hempi arningang si dak sakain ko ya gari ke thelat 120-30 akake chat ke thelaji kumabang ku sedak dolo National Highway NHIDCL tum abang khoda mini dat do dam tha doji mala so hemlo ani wang dak 200 speed ki dam ya gari lo asi ko ansila tum ke claim essential lo National Highway tu NHIDCL tum ko essential lo lapen kala tum ko essential lo dak nang tum rat mat adamo dak rat tum lemat adamo nasi hala amlokia bojar longke lake hala sports association ke hala daman ke parlu ko sorry mulili ke than chok sedelo amloki sports association na bansi adak nomor 84 tapen patan nomor 36 jadi dia chalo mulili ke than chok sedelo amloki sports association bansi 84 adak nomor tapen 36 bansi apatan nomor lapen Longsing Bay alangli bangke dak nomor 7 lapen patan nomor keri patan nomor 21 lah hello lapen along le area ke 0.771 labang si Longsing Bay lo kasi amo bangke ni dikitan chok sedelo kasi lagen dia chalo
Lasi koson sila tum ko ana sincere lo. Je to wara ra ke do bangke four lane puri dum de. Hala 200 meter rakhi baksi lake puri dum. Lapen na tum hali si pachini tu lo. Dili tu Komania Sports Association. Lapen Komania bangku. Against le tu kaningi ji ini hang na pusol kali. Setame kopi posi partiality ke lo. Abisa nang le tum kadung e panake lang ngi bang. Pa human mi dan pacetang de people lo. Lasi alang itu kita hai puri redet ke lasi pun beda. Te puri redet lo te hala kah lo bang puri ma. Lasi nil tu alam jen ke bangina nil tu komande ai gel pan bakelang ni lo pusona be mande pangaci cini tadi nil tu bawe. Lasi don balik tu lagi sports association tu mungkin stame nil tu han nang dia ingat dia laso hormu bang kacit tom do ko pasi nil tu kan dia dah nang ko. Lasi laso abisar ta nil tu nang ko laso longsing be ham prab jinten dampet haladak measurement anam po la sohem la pen kilong ni tekpen residence sohem anam ke len equation along pang lo posi anam inam po prab jin pen inam po la pen la so putha dilitu ke cingki ke kali lo kala pangkan dilitu than lo setame kilak sulo dilitu ba buben jorlep teror arong akam la pen la so longsing be alanta kilak susi asai jogge asai jogge nang le tu ma theng do dil tu kerang keng lo kirang ko asai jogge la hello ini bage dil tu kirang na the thoma bage pinian yanta kopi posi silveta arija ne silveta abin amna ma juba krom clear to warna krom putta pinian ta kopi posi la su anglom abang gam aside dek confident lo labang dia itu rakoi nagurik seluk seman ahis ben cini itu autonomous council kalau autonomous council kacari pola tuhan lapen kala ahir la ini parti pan itu cini pol itu je lasu katan long along le ladak kumane jum tong kacerai dek tong kacing kiga cetan kasik sadak tong kam ceng pon long redet ma lapen mante kumane kupini department along lema department lo te kupia department lo kupi ka cetonte si pinian ta asai den kompeten lo lapen kali kute free goblen ma te goblen lo te lake kasik sak ya lam sa lo atime goblen kam asil la kanil tum chining tum sil beta lo kapal long along le kupi posi pinian ta dak pangjok koma kam ceng kompeten ma na sobang itu jining tu nasi nilai tu nagurik suluk sabong saya ben kitu dan tuji ke lapelo je pamo kaningi pon jorlep terota binyan teng saya kedet lapen longsing be apanda abisar kedet tasila silbeta ta binyan ta kampor edet nasi lahai hormu pen lang dampen dak kiran jiarni longle ahem ku gitu apata gitu do folder gitu tum amulu ko pha la national highway 29 krongli kapit jialo dak kadu kawe ke ro ke potu anara phan inthir epen tatum phan tangka maharon nanji nitum ini nang tum herang ke hinkan itu alang tum phan apa ipil kurilo inthir epen lagi Asi kosos in kirep kan orang ini make nakai kadue dari sini lo right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013. Nasi haladak kan ini lo kente right to fair in kirep kan ko transparency kili mili wajan ko nasi Act kabunai 2013. Hala suat tengsi compensation ke piniani rata tentang long lupa nasi nilai tum lekan inje kali lagi interior nahi puke nasi kopi posi interior no dedat nasi nilai tum ki pudai bangke lahai acici cacat nilai tum pekam long cok cipi hoi pehai son nasi kaduk kawe tame la kecil cok cedim dosi tame picok pen interior pen tangkam ha apor pen ron nang di pusi nilai tum kalapan tame autonomous council pan tame lake nilai tum ini langsung herang kehidupan pacining dulu, apa yang kepacining lalu apa